Biti selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine nikada nije bio samo posao. To je uloga koja sa sobom nosi ogroman emocionalni teret i stalni pritisak koji dolazi sa svih strana. Sergej Barbaris, čovjek koji je godinama bio simbol borbenosti na terenu, sada tu istu borbu vodi iz klupe, a dva nedavna događaja najbolje oslikavaju kako izgleda njegov posao. Slučajno ili ne, svojim posljednjim potezom izazvao je pravi haos. Sve je počelo telefonskim pozivom pred okupljanje uoči baraža za svjetsko prvenstvo. Za selektora to nije bio samo poziv prijatelja ili igrača. U svijetu reprezentativnog fudbala, kada vas ključni defanzivac i ministar odbrane zove iznenada, prva misao nikada nije kafa ili neobavezan razgovor. Barbares je opisao taj trenutak kao čisti stres. Šta je sad? Povreda, operacija, pauza od 3 mjeseca? To su pitanja koja prolete glavom u sekundi prije nego što se javi na poziv. Srećom, Sead Kolašinac je ovaj put imao druge vijesti. I najveća moja radost da je se opet tu. Sinoć sam malo sa njim pričao, kad sam vidio njegov, da kratko ispričam, kad sam vidio njegov ime na telefonu, prvo mi bile razmišljanje, ne daj Bože, opet se nešto desilo. I on govori, šefe, samo da se javim, dobro sam, sve ok, rekao, to volim i nadam se da će tako to biti praksa i za dalje. Kad vidite njegovu motivaciju i njegovu želju i kad sam prizna da juče je igrao utakmicu, ali u stvari nije igrao, nego razmišljao samo o reprezentaciji, kako će ući, koji duel, koji šprint, jednostavno želi da mu je tolika želja, da bude s nama, znači da na velikom putu. Taj trenutak panike jasno pokazuje koliko je selektorov mir krhak i koliko zavisi od zdravlja njegovih zmajeva. Istovremeno se Barbares na drugom frontu suočio sa izazovima klupske politike koji nisu ništa manje stresni. Njegova javno izrečena zabrinutost zbog statusa Benjamina Tahirovića u danskom Brøndbyu naišla je na oštar i prilično neočekivan odgovor. Barbares je iznio tvrdnju da Tahirović ne igra zbog porijekla, pošto je na klupi danskog kluba trener iz Velsa Steve Cooper. Sigurno da je Benjo ima, jučer što mi je pričao kakva je situacija, stvarno neke stvari čovjek ne može da vjeruje, ali izgleda u tom pravcu ide da je imalo to veze sa njegovim trenerom i sa njegovim porijeklom i znate, kad trener poruči da želi igraču sreću, ali ne njegove reprezentacije, ostavlja to širinu za razmišljanja i onda, nažalost, je takva situacija i javio mu je da će poslije ovog okupljanja biti opet u kadru i da će konkurisati za mečeve. Znači, samo da znate dimenziju da se danas dosta toga radi i na ličnom osnovu i osnovu odakle ko dolazi. Barbares je, vodeći se interesom reprezentacije, želio vidjeti Tahirovića s većom minutažom, ali Danci nisu blagonaklono gledali na miješanje u njihov posao. Iz Brøndbya je stigao odgovor prožet ironiju. Klupski čelnici su jasno poručili da oni i isključivo oni donose odluke o tome ko će igrati na osnovu onoga što vidi na treninzima svaki dan. Cijeli slučaj je otišao toliko daleko da je Tahirović morao nazvati Coopera i izviniti se za riječi koje je izrekao Barbares. A selektor BiH je dobio i poziv iz Danske od sportskog direktora Brøndbya kako bi se situacija riješila. Istovremeno, vijest je odjeknula svjetskim medijima. Ko zna, možda se iza svega krije psihološka igra selektora Zmajeva da rastereti igrače.
Ali činjenica je da je u ovom slučaju samo uvalio Tahirovića u neplaniran problem, jer nakon okupljanja treba se vratiti u klub i stati pred oči onim koji ga plaćaju. Između stresa zbog telefona koji zvoni i diplomatskih bitki s klubovima, Barbarez pokušava izgraditi novu, jaču Bosnu i Hercegovinu i nema sumnje da ima najbolje namjere. Put je trnovit, pun stresa i neizvjesnosti, ali ako je suditi po njegovim reakcijama, on je spreman primiti svaki poziv i odgovoriti na svaki izazov, bez obzira na razinu stresa koja mu to donosi. Međutim, reprezentaciju Bosne i Hercegovine prati takav maler da se uvijek nešto može desiti što može urušiti atmosferu i odvući fokus igrača. U Barbarezovom mandatu je svakako najpoznatiji slučaj s Anelom Ahmedhođićem uz žestoke optužbe s obje strane. Ahmedhođić je u septembru 2024. tokom priprema za mečeve Lige nacija protiv Nizozemske napustio kamp jer je osjetio povredu u koljenu. Kasnije naveo da je otišao zbog amaterizma i neprofesionalnih metoda rada te da više neće igrati za Bosnu i Hercegovinu. S druge strane, iz BiH su Ahmedhođića prozvali za manipulacije, spinovanje i nekolegijalnost uz poruku da poziv u reprezentaciju nije i garancija igranja. Zadnji put kad se dogodio problem sa gospodinom, rekao sam da je to završena priča. Poslije tog problema ja sam sa gospodinom predsjednikom, gospodom potpredsjednicima i selektorom sjeo i taj smo problem riješili tako kako smo ga riješili. I mislim da se tu ništa neće novo dogoditi. Vidim ja razne natpise, želje, volje, nemam pojma, pritiska, kako god to vi nazivate. Ali dok smo mi tu, to se neće miješati. Poslije nas, ne znam. Bilo je tu svakako još primjera, poput onog Denisa Huseinbašića koji je napustio kamp jer se nije osjećao mentalno spremnim da igra za reprezentaciju, ili onog poput naknadnog poziva Dini Beširoviću s čijom je menadžerskom agencijom povezan Barbarezov pomoćnik Ninoslav Milenković. Tako je bilo u prošlosti, tako je sada, a prema svemu sudeći, tako će biti i u budućnosti. Barbarez za sada sve drži pod kontrolom, ali ko zna šta slijedi u slučaju prvog narednog neuspjeha.